Ada, mau masuk rumah sakit mesti ada surat vaksin. Mau bikin KTP mesti ada surat vaksin. Kong ini lagi, mau beli di warung mesti ada surat vaksin. Lama-lama jantongan tuh orang. So mati kita? Sudah. Woi, siapa mana? Malaikat sob. Yang tak lihat nih sayap. Kong apa kita masih di rumah dong? Biasa kan habis mati masuk surga. Masuk surga. Wajib sertakan surat vaksin. Tuh. Aturan dari mana itu dia? No, kalau begitu kasih masuk neraka Jodang. Tetap nih boleh. Neraka masih PPKM. Belum boleh berkerumun. Kung kita bagaimana ini Dang? Masuk surga nih boleh, masuk neraka nih boleh. Ngana coba aja masuk PNS. Ini tahun orang bilang ada penerimaan.